إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله. ويمك الله سبحانه وتعالى نكوين صالة السلام زنجاود لمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ngudi kumburia pampebeni kwa kumburia jenuma nganya urubeni kututwe wando kwa jogoba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, khutba yetu jalelo tuweje pa kumburiana pa kwambaga azala ya wandu mushrikun, kuzinga dilwa kwa wandu mushrikun, yati tekazinga dilwe wandu wakupanga shirku billahi ta'ala. Salungu wa Islam tuiweni tukumburiane pa kwambaga ngani jeleji kwa digongo wandu asha jinji muyakutenda yao akuwaga nditu wakwalewela Allah subhanahu wa ta'ala mukupanga shirki. Lelo mundu kutiako lemalo gakutendela geni darumaja kwa kupanga nyaroni shirku billahi ta'ala, kwa wangani Allah subhanahu wa ta'ala ni divi, kwa wangani Allah subhanahu wa ta'ala ni matalarimu, kwa wangani Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwinda kupitina matalaga shirku billah. Ashalu wa Islam lelo wandu kwamba kupika na kutuluka kwa ula malo mwakoreshela majela ni ikwanje kutita yadi ajaule 10 kunda kupanga nyamazengo gakudima na mboshanda sha kukoreshela gawandu bane ni kuroza kwa biadi ya shehe bataka mindi shilingunda wangu kwa bishinga pateune matalaga kutinga windi shingunda wangu maloma kwa yamishira Allah subhanahu wa ta'ala mukutuluria kwa ulajo kwa digongo mezi ga ulago gakwanile kuwa baraka. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakan faambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Allah subhanahu wa ta'ala akuweshi tapakwa mbaga mezi ga ula. Wa anzalna minas samaa nitutuluirie kutyoshila kumaunde ma'an mubaraka mezi gaga kwete baraka zanu mukuleka bandu kuyamishila baraka jalakwe yakumina kwa Allah subhanahu wa ta'ala baria kuwaga bashitema mukwalewela Allah subhanahu wa ta'ala mukuzindi kamigunda jao. Ashalongo wa Islam lelo bandu akutama malombela nambo pana yejinzi yayikuzaka lamma lombelamu yakulanda na ganimitamiko ni kwa vilu vya shalume kupitila gamasala ga ushirikina ibajilo kwa mundu Islam kumanyindila yati tekaraka le wandu mushrikun ni yati tekapate azala wandu mushrikun ni yati tekaringa dile wandu mushrikun pana wandu watukuditenda tidi Islam mavuto katika tirimene kwa kuomba kwako kukuwaga kumalembe kuleka kwa omba Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalungu wa Islam يقول الله سبحانه وتعالى أوشت الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الله تبارك وتعالى akuturadla mu suratul a'raf fakwambaga maloye gaga kulosheria kuzinga dila kwa wandu mushrikun wandu kwabo bela wanganawa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuweshita kuti ayushirikuna ma la yakhluqu shay'an, anajele manganya akuiwanganya ni Allah subhanahu wa ta'ala ishindi yangadi ukombo ndiko kuumba kakadipole wa hum yukhlaqun, nombe nayo iwele ya kuumbidwa ya kuipopela ayo iwele iumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudushinga kwa ula belembe ni kwaombaga akumaroka nditwa akumarokao wankwate endao adi akumaroka wenu adi shiumbe sha Allah subhanahu wa ta'ala waumbidwe ni Allah subhanahu wa ta'ala watwarishile mmalendo oruvene nditwa wela shikapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nizo nijile manganya nganawa kombwele kuumba kakadikoze na mbonashi nao awelewa kuumbidwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuweshe taroni kutii. Wala yastati'una lahum nasra, walanga nawa kombwele jele manganyajo kwa shenjela bakuombao wala anfusahum yansurun, wala shinziene nganawa kombwele kudishenjela babonle belembe ninagadi pa mavuto nganawa kombwele kudishenjela mwila gari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik nganawa kombwele kunchenjela mwewa ndiumi, kadhalik nganawa akombwele wala ko kupanganya mawulu kutugantundu waudi ore pakudishenjela mwila gari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashanu ngosh Islam yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala la yadfa'una an anfusihim makruha man arada bihim bikasrin aw nahwihi. Awesheta al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala fakwambaga mkugobolela aya jalakwe kutijile manganya wankwao ambao nganawa akombwele kuumba kakadikoze ashinziye nawe kuumbidwa nganawa anchenjele wala ashinziye neo nganawa adishenjele akuti la yadfa'una an anfusihim makruha nganawa akombwele ashinziyene kudishenjela mwishindu ya kuzakala man arada bihim bikasrin au nahwihi mpela gamundu adi arashile kushitemania shele shirwa na musho nganashiwa shikombwele kudishenjela shiriyenebe wakwenda jenda ni idizi yele idizi mundu pakukola niya ja kutirano ngaijare kapenda kaishome moto nganayo ikombwele kudishenjela kwa digongo ja kuti Allah subhanahu wa ta'ala nganai pa uwezo pera watukuganishira wewanu. Ashanu ngosh Islam nole Allah subhanahu wa ta'ala ya kuti katuradle mu aya jalakwe kwambaga unga ni ukombori waishi ndiyo tukuiwamini yaishi ndiyo tukuiomba dua yaishi ndiyo tukuijegamila kuleka kwa jegamila Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, eni je umanganya shikaburu wa Allah subhanahu wa ta'ala muishi nduine yaikulo sheria kuzinga dilo kwa wandu mushrikun. Wallahi mushrikuna welewa ndo wazinga dilo kwa basi nganawa alandeni mpaka ni mbamba mamiru wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa digongo Allah tabaraka wa ta'ala panda wijawe shete musuratu namli fakwambaga nabiyullahi Sulaiman balidi tulumbamba lwapanga nyireshi ndisha kulimonjeka musheleshi ndisha wapanga nyiria lumbamba kwa wandu mushrikun barishi lorire kulekanga na kwa kulungwa kwa basi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ushra li Sulaiman junudu min al-jinn wal-insi wat-tayri fahum yuzarun hatta idha ataw ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayyuha an-namlu ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عشان وش اسلام الله سبحانه وتعالى اكنت زاد لكم وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون واقر نيشه kwadi gongoje nabii Allah Suleiman azikadi wao wakutandilaga mumajini mpaka na shina wandu mpaka ni juni yakwe nijile manganya wadijwe wapanje mumakajende geshirikaji hatta idha ataw ala wadi an-namli pakapanda jajerila rikadi wa nabiyullah Suleiman pakapashiwata sharia la magambamba qalat namlatun lumbamba lumbebelwa weshete ya ayuhan namlu eni je umanganya shimbamba udkhulu masakinakum jinjile majumba genu bewa kuwa majumba genu matemidala ni maluma kutama gambamba zano ndirishi mwelemo la yaqtimannakum Sulaiman wadigongo nganai kani kumponda nyamanja Sulaiman wajunuduhu kwampebe na rikadi wao wa hum la yashurun istena gabanganya ngakumanyidila kutibeleva ngulu bonda lumbamba zano je umanganya njuwe fatabassama dhahikan min qawli
qawliha nabiyullah Sulaiman vareshelele mumaloga gaveshe tegeni lumbamba mukuiona kuti lumbamba lukuditendla shanara ni kwatendla shanara shimbamba shijao ni mbamba lari apike ene niri ajinji ile majumba mula batukutamaga ni kudirishira kuwa kogoba kuti Sulaiman shatu kwende umiwe tuwe ko onarika ashanara wa Islam lumbamba ndo akwete shanara chakwatendla shimbamba shijao ni mbamba lijako lari apike ene ni watetele alombo ajawa lumbamba nambo lelo jino katukuilanga na ozo bene kuti tulekangale ni ushirikina ebu tuleshe kupopela malembe tuleshe kwaula nyizango tuleshe uwejaji miteto ya kukubadi umiwa kulamani matalarimu mkati kapena malitolo tukuwaga bandu wa makani wala tukakole uweje umiwa kupikana upela riati tekapika nembamba nambo welele jinonga tupikana zoni tukola makani kwa akani la Allah subhanahu wa ta'ala ni kupanga nyiinat patende la umabongo Allah subhanahu wa ta'ala ishtenaga Allah ni watu umile wa ilayhi yuhsharun zoni Allah na kutikwa Allah ozobe tayo wakujila ashalongo Islam makani gatukwete welelo jino gakulanda ni makani gawakwete bandu wa nabii yo Allah subhanahu wa ta'ala yakuwaga nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam bandu wa nabiyullah Nuh wakwete makani ni mpakani bandu wa lelo wa umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwete makani zano Allah na kulala kuti jele manganya kupanganya shirki jele manganya kupela malembe jele manganya bakuiwamini hizi wakukulubilla nyizango Allah kuti wa intad'uhum ila alhuda la yattabi'ukum sawa'un alaykum ad'awtumuhum am antum samitun Allah subhanahu wa ta'ala pakugamanya makani gashina bandu wakupanganya shirki na korala kuti wa intad'uhum ila alhuda ninakaje umanganya sijimagani kwa aladi silashingenu mushongolosha Allah subhanahu wa ta'ala wa intad'uhum ila alhuda la yattabi'ukum jele manganya ngakumkuya mudini ja Allah subhanahu wa ta'ala ngakumkuya muladiki wa dini ja Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un alaykum iwelea kuilana kwa je umanganya ad'awtumuhum am antum samitun mchawilanziraga awelewa makani atamuna kwa miala jile manganya shivela akuwaga wa makani ni makani gatukwete uwelelo gakulanda na ni makani gawakwete bandu wa nabii jwandanda au mtumiki jwandanda jakuwaga Nuh alayhi salatu wassalam makani gakugantundushi lelo batukutale na kuti Allah akadive kwa kwamba shirki akupatikana bandu wani ni kuti ngwamba ngale kauwejo dini ya shimakolo ngale kakuja kuomba kumalembe ngale kauwejo kudigoza waneni mpaka kunambushiraga Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah atiten digoza nombe unishina ngoze wallahi kelema lewego gakulanda ni wandu wa nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam bandu wa nabiyullah Nuh pawadijim kwa bilanzila mudini ja Allah wanganya watiga waqalu la tadharunna alihatakum wandu wa Nuh wadijim kuilangana mukuzabin na kutika nanjileka kujipopela milungu jenu wala tadharunna waddan banineka kwa popela manja wad waswa'a ni manja swa'a wa yaghutha ni manja yaghutha wa nasra ni manja nasra yorubene yadiji imilungu yawaipopela kajele manganya jele makani gawa jele manganya ni makani ga umati wa kumadishiria nombe nabo gakwete gakuzate na kuti iya ingwamba tujiendeleshe kuiamini yelei nambo Allah subhanahu wa ta'ala nadi akadibe kwa bari aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah